Toho roku Kostelníkova jesень otrímaše od 6. po 21. november u Ruskim Keresture kod cure Đurđove i Kuli, a najvjerojatnejše i u Osijeku u Republiki Horvatskej. Osnova zmistoh Kostelníkove jeseni i toho roku bude prezentacija ruskih umetnickih literaturnih djeloh. Novost toho roku, že publika upozna jednoho popularnog srpskog pisatelja. Toho roku to bude Svetislav Basara, prilapel že príde. I tak sme koncipovali to večer, že by sme dakuzlim predstavili naše knjižky, a u hlavnom, že by bol u komunikaciji so Basarom to večer i u predstavljanju jeho djela. Rachujem, že by to mohlo biti interesantne i Njeljem Keresturu, ali i Kuli i drugim u okolisku, ta že bi mogli prist. Popri predstavljanja novih knjižkoh, ali i rukopisov naših pisateljov, naš čivitelje kulturne manifestaciji upoznajuše so spoteraz neobjavenima tvorami Gavrila Kostelnika, a budu predstaveni i dva novi muzični kompakt diski. Jedan večer na Kostelnikove ješenji bude hostovac i poznati Suboticki tamburovi orkester.